Kublai shibun ya PIY bapejakan ika video kepada mentakasni. Katkum kita lang kubor balami na kaleng cungka partai layatu ba laingut ki player ki baju yelek kai football ki badai na po ka klub PSG kila syangat haka klam covid kat khandai. Kumban syuong baka klub PSG kadai ka weru na ki klub ka bapau nam ha kaleng cungka partai bat kum juru kadai ka klub kalba rong final hapo ka Europe Champions League menta usnem. Henry hakajing yakun persya ka jongka bat ka Bayern Munich kala remno. Laong syusyu ru ba napdeng kini ki laingut uway na ki player ba pau nambah hakaleng jongka partai uday Neymar bat arngut naki uway uday Dimaria bat uway uday Paredes kini laingut kidai kibla syakta hakani ka klam covid kat khandai kat kum kajingnya tu jongki talong kubor. Sakawai pat ka kubor ka blakren da uderok haka video hapo ka Instagram account ta jong ulaong ba mau kalok pat arngut ki kun kenthe jong kilangat hakane ka klam covid kat khandai ngatrai babun napdeng jong pi ki batip ya uderok bat une udairu unong ya le kai wrestling ba pau nambah hakaleng jong ka pathai henrai menta ula shong thaino nakani ka jing ya le kai wrestling ulaong shushu ru ba Barok siying menta kila don hapo ka quarantine. My wife Lauren, as well as my two baby girls, and myself, we have all tested positive for COVID-19. Habang ipai pat sikitalong kubor, napo ka India kila yatu ba ka Twitter account ka jong Prime Minister Narendra Modi kala sya plitu lani hak ha kinong shim kabu. Layatu syusyuru ba kani kadai ka Twitter account kaba Prime Minister Narendra Modi cukup singabha yakitu ki followers ba kinyarap na benta ka plapisa jongka office menteri rang batu jongka ri India yakani ka jingsha plitu lani syahak la pentik na daka Twitter bat laong ru bakani ka Twitter account jong Prime Minister jongka ri India kadon yaki followers kamba 4.5 million ngut kibru kibabut yau hapo ke Instagram. Ditangkini kublai shibun.